party kajing wang kajong pi ka impact sa giling boro ha state di boro gawai ay kublay ro ye kiway girurong ba buwa idon lang ni kibas join kumiba em lang iba iwan ki senior party man ke PDF kajing idon jong pi ma kublay sibon kajing rum jong pi POE siya day leaders nak matakalaway kamtan kajay bro jongi KMLs, KMDCs, kriu rong ba, ki presiden, dan party workers, ki bawan naga melim kutu si baro, ki mengamla banjir kerteng iwe pa iwe namar ka bami kapor. Ngasaw to lamba jini tray sutom ka jongpi. Kamiting matakalong ka ba job, kar kumi matahan kita ka. Ki party workers ki secretary, ki general secretary, ki president, youth president, baru ak berenang ni, berenang nak state level, bar nak district level, bar kondusi ki jong kemelin. Ngai lagi por, si ki por, man lagi meeting, ngasong kemen man penpau, menin kita home sling. Uway sitting emily barim jong kumsling ulak John second BP, but mentah kesini day iba hamlet ilidar bay jong pi. Barang ini kisi ki baladem. Ikaw ang pani menangsukan haswa jonga bari barap sang. Haka sipo torik iba samlin sa join lang. Kumnu ngimdu na ay ganyo proud kaya malibuan John sa ganbi ka party. Kajongi. Kani baro mdon kay ninong bait kida judar ke basta. Kibi jingay mata pa iba. How I don't give a kren. Kau begini ke John second pi nak ada ko self interest jongki. Nganong ipi kini baro kari babakla sudah. Nganong menin apa umsingakan kawai kaketin. The empty vessel is make more noise always everywhere for nothing. Kan mau pa iba ngipan ke cingkerpat nabi. Ban kesame senyo ma hamlet doling kumula di clear usia mjongi udayu candidate jong ni kondusi nek mata ka pulai ngayo ilapar uday be unong job lapa kan mar tenso ubah hamlet ngala itu nado ka por bulong kumulida to seng bahalang. He is a man of principle. Usamla ba ei ka Jaitbynriew day tang ki bakaran sikot ko bor bara Lama yung malakas ni. Ngalai kailang rukumu minister santali kisnan. Kau fast initiative ye kedonga badi mahamlet arsnem steng menswa. Yang bahamlet dos kulu yo ye ke PDF. O maso bah I will decide, I will take, I will see at the right time and at the right move. Kublay sebut mahamlet pilalay saya ke badai. Uburiu budu naga ketin. Hani uburiu balik ke Kham. Ngau beralong lalai tem kumunong mikman ka kondusi ke jonga. Bun ki ay barok nga hablens ni ba hamlet. Hakaji long paralok. He's a young and dynamic leader. Uburiu balong first time aram mali direct ang chuki chief minister sansnem continue. Ngala banong he's a fit leader. Kumju piginong jiro de ki fit ba ilapa uburiu de bobeng lapa ban represent ka state ke jongi. Lagi pagi ke development si bawah nak kembali ke nusi. Iman iba hamlet dang dan iba bekelat dan penilu di mana hang tedang burik susu. Haji sang apa meneo dan lu dang ni bah hamlet. Wang umang lang ai lu dan ai bad kumnul hadin war pulai. He's right. Kamu he is full confident he will be coming back as your MLA. Ni ke party dan go full support. Nak bertajungi. Meningin poi berkat penyeran hadok kami upai lang kani madan. Ngimur takung induction ceremony terang ini don sanspa sihajarut. This is the signal. Bahamlet, you are the leaders. You really take along your people wherever you are. Bulsin haginug decision. Bang government is Kashim. He is the asset of our government in every decision we make. Tentang habum don wong ma siam yai sakaman
Namar ki pai ba ju de banim. Don kapor ho ni kum kimisan ga bun ga kam ngim lap nah kinuk benta. Mensuang apa di senardi. Hani hadir nga ay senardi si ba hamlet iya nga garbans. Tang kum ni minister jong kasor wa syaw nong kundong ngapon nong kundong na chu minister jong kasor. Uba hamlet dong tanggo ga ketin. Maso ba. Nothing is more strong than a teamwork. And that is true. He always guide in everywhere. I always guide him in everywhere. Kata dia ke bengi trekum ki minister. Hakani MD government. Hak ji alam dong sar kon ke sama. Ji jo ye kan biria ko mangba amlang mene. Teng ye clear bagi dai ki wana ko party. Balai, we are fortunate to have such a wonderful chief minister, young and dynamic. Sir, we really feel proud about you, especially from our party. People are talking on the day one when you formed the government. I remember that word, those days, even today, this minute. Some political parties said that, don't worry, this is the ad hoc government. But thank you, sir, under your leadership, the ad hoc government is turned into the permanent government. Ngala bandong ibigi pa iba. Nado ba yung state ke Meghalaya? Nga ito ka po ang impadon. Ni siyo siyo ni girong ba kijong Iong ba. Meghalaya is a small state, but the most instability government for every party who formed the government. Hanay kasi alam yung sar koner kisang mang dan the major coalition government. Hanay the most stable government, sir. You are really a wonderful chief minister. Baik, baru lagi pai bagi sakilud. Water matau Kham start bandingi kinong alam. What can be? What underestimate ki pai bagi jongi hak state jongi. Man la kasi ki mi ki Placard ki jingkenok jingkentai ki MD government. Kham tami ki NPP go party. Hanay nga so tenan banong don ki baya ki bera Lama yung kim so to ki ay begile. That is very wrong. It's a wrong message to the people of the state. Kepada yang bayam langis kepada guys, ma kublai sibun. You have set a good example just now. Don't talk, don't interfere, don't try to be clever for a subject which doesn't know anything. That's right. Akan mau ko wegas ni. Hatu ka jiya po mo crop hearing. Maring itip gitu jing jiya ka basongsi. Mday tang gitu ki bara plaza sto basongsi. Ngiru Jaitbynriew, mday ki bam Jaitbynriew. Come Mangi because we are your leaders. We are your elected leaders at the same time. Not the temporary leaders. Maring itip gitu jing jiya. Kay ka bolong. San baje mistake ngilong cabinet hayang jong CM. Kami bam breakfast show. Ni alaj bag head helicopter poch pa mokro. Nga ba du CM duty CM. Mari po yang tay. Dan katuk ani samla jo giba abini hasurok. Ni kemen ni mod bagi pedang yang ni. Hanai ki piang de selipar ni berolai mud. Hanai uchim ni sarong ni masa ngama don't worry. What to do, you are leaders, so to accept all this. Thank you, sir, for a good example to the other leaders. Ngakan mau kita do mata kasi. Ngadang mud bandam. Karena uchim ni sarong mas ngaba don't worry. In politics you will face so many drama in one day. And that is one of the drama which you'll never forget. So thank you, sir. Nagaling jama am kuat sa berkerbon betul. Nganai tanggaw ki assuran nepi. Naka party personally nagaling jama. I want to make sure Bahamlan should come as the next MLA again in 2023 from this constituency. And number two, I have full confidence on our leaders. We will be getting a single majority, sir. Jo katamai. Ngatharai nis dang ya kajing ya lenti ke jongi ha kajing im ke jongi. Nabanta ka riba ka Jaitbynriew. Iba hamlet lalong general secretary jong ka Khasi student union. Ngangalong president jong ka Jaintia student union. Hoj
hagi por ki baper nga gitu ki por nyop kundai prapau ibat hadin ngau komen mengandon rengkat bat i namar bangatip idon kejuk kejingmut kumno ben sakri ke Jaitbynriew ke jongi kumno bengin long ki kendra ban ngong ye phi balasang ye ke NPP halor kita ke nongrim ba kum ke Jaitbynriew nginum long su ki ben krong na Delhi lani ban kerpat na ke Delhi balai ngong kata ya ke nongrim jong ke NPP la sang halor ke nongrim bangin syakri na ke benta ki Jaitbynriew ki badan sekana ke thain lam mingi jong ke India ke jongi hoi kene kedai keteme jong NPP ni sedang NPP nama khalia ni don ke MLA Arunachal ni don ha Manipur ni don ha Nagaland kajing thmu ke jongi kelong pai ba ngin job ya ke thain lam mingi bro kawai bat bangin lek sedelhi om tang wei lene armur ki MP ni don ar phosan ngut ki MP ne kathain lam mingi jongri India ke jongi bat kita tang lembakra ke Lok Sabha bat kumjo rat ke Raja Sabha ngai i hakikat tangkat to kane snem mengadon Delhi ni lepas ke ILP ni lepas ke resolution na bentaban penrung ya ke ketin khasibat garo hake it schedule ni la persai ke CAB handrai Delhi gelong dukum wei namar balai idon kam bandon bon ki MP lada PI ke jingkersan ke bepura iba hamlet iba kumbong ngaong isdang ke thamai ke jongi ni Ieid ke Jaitbynriew ke jongi hado mentangi Ieid ke Jaitbynriew ke jongi ai ke jingkersan ini nak melem konstituensi ke election ke Banwan nganong keren ke National Party ke keren kong amperin bat ngan ong ye phi baka NPP sisen kasni ngindon hado arphau bat arphusan ke MP ha Delhi bat ngin lese Delhi om ban kerpat ngindawa kumba ki reu handai jongi kile da kile re kani ker persa yikinong wei kani keri ke jongi menta kedai ke jingkela menta om daka white om da gunu daka jabing pat ba ngin yale bat ki wai pat ki Jaitbynriew to nga kerpat ye phi ai ke jingkersan yin ye trai lang bat ngamar tatin sisen kasngi wat ke Delhi ru kan khnyo ha ki Jaitbynriew ku jongi khublai sibon